Ovo je samo najava. Ovo je tako jedna kompleksna, interesantna priča da ovome možemo posvetiti ceo jedan dan. O ishrani u skladu sa krvnim grupama i dodacima vezanim za krvne grupe. Tako da, znači, tu je, ovo sam namerno stavila, recimo, moj suprug je AB krvna grupa, ja sam nulta, ćerka a sin B. Zamislite kako to kod nas izgleda kada se jede. Ali uvek ima za svakoga, tako da nije ni to problem. Kada je lekarski tim, otac i sin Dijadamo su prvi put počeli da napisali te svoje knjige, od onda je Kalivita napravila ove dodatke i zaista sam se ja tada prvi put srela sa značajem krvnih grupa i koliko oni utiču na naše zdravlje. I krvne grupe su zaista ključ našeg zdravlja i ključ kvaliteta našeg života, ali su i ključ naše fizičke aktivnosti i naših mentalnih sposobnosti. Krvna grupa određuje koju vrstu hrane treba da koristimo. Koje vrste fizičke aktivnosti odgovaraju u skladu sa krvnom grupom. Utiče na brzinu metabolizma našeg organizma. Krvna grupa i otiče na to kako mi reagujemo na stres. Znate, svi imamo stresove, ali ne reaguju svi isto. Neki teže, neki lakše i naravno utiče i na sklonost pojedinim bolestima. U stvari, krv oblikuje, što je doktorka Amalija rekla, čitavu našu ličnost. A kako je to sve počelo? Najpre je otac, doktor James Dijadamo, koji je radio u jednoj banji, primetio da dijete koje su sastavljene za njegove pacijente ne odgovaraju svim pacijentima isto. Isti zdravstveni problem, ista dijeta, sve isto. Neki pacijenti su reagovali odlično, neki su došli u banju i otišli u istom zdravstvenom stanju, a nekima se zdravstveno stanje čak pogoršalo. On je to stavio u vezu sa krvnim grupama. Primetio je da ne reaguju sve krvne grupe isto na njegove dijete i na fizičku aktivnost. Njegov sin, Peter J. Dijadamo, je sa svojim timom u laboratoriji dokazao da kada pomeša neku hranu sa pojedinim krvnim grupama dolazi do slepljivanja, aglutinacije, kao kad bi pomešali dve krvne grupe koje ne odgovaraju jedna drugoj. Postoji mnogo podtipova i mnogo vrsta krvnih grupa, ali 4 osnovne su krvna grupa 0, A, B i AB. Znate, ima i RH pozitivna i RH negativna. A u stvari antigeni, ugljeni hidrati na površini vezani za belančevine eritrocita ih razlikuju. S tim da nulta krvna grupa nema nekih posebnih antigena, zato je ona univerzalni davalac. Može dati, uslovno rečeno, svima, skoro svim krvnim grupama svoju krv. A krvna grupa nosi antigen A, to su ove zelene, kao kvačice. B krvna grupa nosi ovaj trouglić, antigen B, a AB krvna grupa nosi i antigen A i antigen B. Ali za te antigene, znači zato mi ne smemo da pomešamo neodgovarajuće krvne grupe, jer krvna grupa A stvara protiv telesa protiv B, B protiv A, a AB protiv jednih i drugih. Nulta krvna grupa nema protiv telesa, znači može da stvara sve. A zašto je to za nas važno? Vidite ovde, jel me slabije čujete? Samo malo. Jel malo bolje sad? Hvala, izvinite. Znači, ovo je hrana i kao kada bi pomešali dve krvne grupe koje ne odgovaraju jednoj, postoje lektini u hrani, to su proteini
koji reaguju sa krvnom grupom. I onda se oni vežu za te antigene i utiču da se ti eritrociti zalepe. Ne tako drastično kao dve neodgovarajuće krvne grupe, ali zalepe i mi to na Darkfield mikroskopu lepo možemo da vidimo i Darkfield mikroskopija jako lepo pokaže da li hrana koju jedemo odgovara našoj krvnoj grupi ili ne. Onda eritrociti se budu kao limun ili budu kao kap. Ako hrana odgovara našoj krvnoj grupi, onda je to sve u redu. A zašto je to problem? Problem je što se ti antigeni za krvnu grupu nalaze u sluznicama svih naših organa. Kao što koža pokriva naše telo spolja, tako sluznice pokrivaju iznutra i štite nas od mikroba, od prašine, od bakterija. I na sluznici i organa za disanje, i organa za varenje i mokraćno-polnih organa se također nalaze antigeni za krvne grupe i hrana može da se veže za sve te sluznice. Ovo je elektronski mikroskop i ovo je unutrašnjost creva i ovo tu što se vidi, ovdje je lepa zdrava sluznica, a ovo su oštećenja nastala vezivanjem hrane koja ne odgovara krvnoj grupi za naša creva. I kad se ta oštećenja dese, onda je taj leaky gut sindrom, sindrom propustljivih creva. I faktički, kada jedemo neodgovarajuću hranu, može da se pojavi i hronična upala debelog creva. To su vam i te intolerancije na laktozu, na gluten, mogu da se jave alergijske reakcije, a najčešće su baš direktno na organima za varenje probleme, a čak vidimo, čak i kod osoba koje nisu gojazne, koje nemaju višak kilograma, a imaju masnu jetru, jer stalno ta jetra mora da vrši čišćenje te nedovoljno svarene hrane. Ovako mi vidimo to na Darkfield mikroskopu, a ovo je elektronski, ovo zeleno, vidite kako je ovo eritrocit, a ovo zeleno su lektini koji su vezani za eritrocit. A ovdje ima mnogo lektina vezanih za organe za varenje, a tako može biti i za organe mokraćno-polne. A šta su u stvari ti lektini? Oni nisu ni alergeni, ni antigeni, ni protiv telesa. Amerikanci ih zovu sticky proteins, lepljivi proteini. Oni se bukvalno zalepe za sluznice kao što se zalepe i za eritrocite. I zbog toga što se oni zalepe, to je nešto strano našem organizmu i on hoće to da očisti, bori se protiv njih i izaziva zapaljenske reakcije. Može doći do pojave gojaznosti, napihnenosti, znači nadimanja u stomaku, otoci, bolovi, to što su alergije i intolerancije na hranu. Zahvaljujući tim saznanjima i saznanjima moderne nauke, Calivita je proizvela multivitamine sa mineralima, kompleksne dodatke ishrani namenjene svakoj krvnoj grupi. Oni su zaista jedinstveni u svetu, a sadrže vitamine, sadrže minerale i oligoelemente, ali u optimalnom sastavu kakav je potreban svakoj krvnoj grupi. Ali to što je još važnije, sadrže i ekstrakte raznih biljaka koji faktički pomažu da se preveniraju problemi i zdravstvene rizici po zdravlje za svaku krvnu grupu. Što ja kažem, deluju na Ahilove pete svake krvne grupe. U principu, sve one imaju između 42 i 46 sastojaka. Znači svaka krvna grupa, ali razlikuje se
količina. Na primjer, za A krvnu grupu znamo da je sklona anemijama, ima 8 mg željeza, a za nultu krvnu grupu koja je mesojed, koja nema taj problem ako se hrani u skladu sa svojom grupom, ima svega 4 mg gvožđa, ali jako su važni i ovi dodaci biljaka. I tako, pošto znamo da nulta krvna grupa nema problema sa varenjem i iskorišćavanjem željeza, ali je sklona alergijama, sklona je bolovima. Vrlo su važne biljke koje su potrebne za detoksikaciju, za protivupalno delovanje, znači potrebni su jaki antioksidansi, nešto što deluje antialergijski, antireumatski i smanjuje HDL i LDL holesterol, i to su peršun, šljiva, borovnica, ekstrakt rena, ekstrakt đumbira, ekstrakt slatkog korena i kurkume. Za A krvnu grupu znamo da ima slabiju prebavu jer genetski luči manje želudačne kiseline i genetski luči i manje enzima za varenje i potrebno je malo da se pojača to varenje, ali isto zbog deficita enzima češće se javlja napihnenost u stomaku, a zbog deficita željeza i B12 ima i slabiji imunitet. Znači treba nešto što će pojača imunitet, poboljša varenje i tu su zaista opet ekstrakt peršuna, borovnica, šljiva, ali tu je izuzetno značajan i zeleni čaj, lišće origana, kurkuma i list gloga. To je nešto što zajedno sa njima deluje najbolje za dobro zdravlje A krvne grupe i prevenciju. Pomislit ćete, ima mnogo sastojaka, ali svi ti sastojci imaju sinergistično delovanje i jedni drugima pojačavaju delovanje i dopunjuju ih. Tako da su se zaista pokazali vrlo efikasni. Kod krvne grupe B, koja je psihički osetljivija, nervni sistem ima osetljiviji, ima veće potrebe za B vitaminima, potrebno je da se poboljša varenje, da se pojača diuretsko delovanje, pošto je osetljivija, luče više LDL holesterola, skloni povišenom pritisku. Znači, potrebno je nešto što ima diuretsko delovanje, koje pojačava varenje, protivvirusno. B krvna grupa je posebno osetljiva na virusne infekcije, protivvirusno, protivalergijsko, protiv zapaljenja i protiv gastritisa. Obično ja kažem B krvna grupa reaguje stomakom. I tu je nešto što je kod njih celer, brokoli, crna bazga, slatki koren i šitake i reishi grive. To je nešto što je izuzetno dobro. Kod AB krvne grupe, ona je kombinacija A i B, ali je harizmatična, često menja raspoloženje, ima problem i sa varenjem i da bi se poboljšalo varenje, poboljšao apetit, kod žena često budu dismenoroične tegobe, a isto su osetljivi na mikrobe. Tu je list celera, beli luk, brusnica, tu je ekstrakt crnog grožđa i naravno kurkuma i sve, da imaju antireumatsko i jačaju imunni sistem. I samo ukratko jedna revija, znači nulta krvna grupa, baza je vital po krvnoj grupi vital 0. Hrana koja škodi jeste cvetača, zelje, pšenica, mleko, kukuruz i podložnost jeste zapaljenskim oboljenjima, reumatskim, čir na 12-palačnom crevu. I pored odgovarajuće hrane, vitamin B, kurkuma, juka, a od suplemenata
Naravno, noni ne možemo reći kod svih je izuzetno važan, ali nopalin i kurkuma zbog reumatskih bolova, triple potenci, omega iz istih stvari za detoksikaciju, može green care, može nopalin, tako da to je joint protex. To je neka paleta suplemenata koja u slučaju potrebe ili za prevenciju oboljenja je vrlo efikasna. A krvna grupa uglavnom vegetarijanci, crveno meso, mleko, kukuruz, pšenica se također loše vare i skloni su anemijama. Zbog anemija su skloni i češće pojavi tumora, srčano-krvno kardiovaskularnim oboljenjima i njima zaista često treba gvožđe, grupe iz vitamina B, C vitamine, sve ono što jača imunni sistem je vrlo značajno za njih i tu je taj iron plus definitivno najbolje željezo uz mega B kompleks, heliradicin, gelalizin, dakle nešto što jača imunni sistem, virago, ali digestivni enzimi i probiotici za poboljšanje varenja su izuzetno značajni. B su nomadi, no oni najbolje tolerišu mlečne izdelke, mleko teško, ali teže se vari piletina, a dobro se vari puranje meso i zeleno. Znači, to je ono što je. Skloni su čirevima, herpesu, znači virusnim infekcijama, glavoboljama i reaguju želucem. Znači, tu, pošto sam pričala o probioticima, nekako mi je izostao probiotici obavezno. Samburex, definitivno najefikasniji kod virusnih prehlada. Uvek u jesen preporučujem prevenciju virusnih infekcija, virago, tu je acidofilus i acezajms plus. Zbog toga što su nervni sistem osjetljivi, stres management B kompleks, mega B kompleks, super mega, a resveratrol zbog poboljšanja cirkulacije izuzetno jak antioksidans. AB harizmatična i za njih, pored vitala AB, puranje meso može, voće, povrće može, belo meso, jaja može. Pšenica, govedina, svinjsko, kukuruz, šećer se teško vare, bromelain za metabolizam i uz probiotike najbrži je i za detoksikaciju i kao hrana i kao antioksidans ocean, pored nonija i ono što je važno, digestivni enzimi i lozenges. Amalija je spominjala, a Sokrat je rekao da uzalud lečimo oko ako ne lečimo glavu, uzalud lečimo glavu ako ne lečimo telo, uzalud lečimo telo ako ne lečimo dušu. U zdravom telu zdrav duh. To su ti probiotici. Hipokrat je rekao, bolest spava u crevima. A možemo da kažemo da Kalivita kaže, zdravlje leži u crevima. I u principu ono si što jedeš. Ovo su bile samo kratke preporuke vezane za ishranu i krvnu grupu, a treba da osluškujete telo. To što izaziva osjećaj težine, napihnenost u stomaku, to u stvari ne odgovara ni vašoj krvnoj grupi. Hvala na pažnji.